Ka kinhun ki jaj ben riu karbi besyang masa ke jela Meghalaya hapo kalama jong ka All Meghalaya Karbi Association menta ka singi kelas dang ye ke jingyai lenti besan postnem jong ka kinhun ne ke Jubilee ksiar balai singi lenter ha ke snong purdua Riboy district hapdeng ke jing shongkun ringkat ke thongru banwanra ke jingya jan ke jingya teli bat ke jingye hapdeng ke jaj ben riu karbi ki besyang masa ha ke jela ye kate ke jing rakhe ye ke Jubilee ksiar lawan ban pli perda bat penher ya kalama du uba Meryl Bonds MLA ka nongpo ko mukong san ha ka jingdon lang kinong yalam ka AMKA nadu uba OL Tirang Chief Advisor HS Englang Senior Advisor Robert Jones Ronghang President Bistokan Timung General Secretary bat kiwe lembat kilong kmelong pa ki kun samla na keleng ka jila ki bala poilang ha ka tegesngi lapin ko burom ru iki babon ki nong yalam ki beladon benda shibon hakabaya day bat ki pat karbi bat kumjuru lapin let ya ka thop sakin mau ne ka souvenir jong ka jingya lenti basan postnem ka AMK kabasa jing kenmau habangi kenmau ya ka Jubilee ka de kapor jong ka jing kemen ka Jubilee ka de kapor jong ka jing ya kendu lang jong ilang baro ban kenmau ya ka jing yai lenti jong ka no ka kenhun ka seng ka balang ka snong bat kiwi ka jing rakhe ya ka Jubilee ka don shibun benta ngijukan mau ya ka Jubilee rupa ka jing dap ar pusan snem jong kono ka kenhun lane ka seng ngikan mau ya ka Jubilee ksiar ada ka Golden Jubilee kumbangi ngirakhe menda ka sengi jong ka All Meghalaya Karbi Association ngikan mau ya kejing dap nyau pusan snem lane ke Platinum Jubilee bat kejing dap shispat snem ke Centenary Jubilee bat kumta terten bat habang ikan mau ya ke Jubilee kadai kawai ni kipor kibangi ngin peni ya kata kejing sengaungu naga banta jong gitu ki balalit no sedin jogi kejing sengamu naga benta jong gitu ke beladon ke benta ke bakrau ban pun urlong ya keno ke kam ngilaju sakhi kum kari India ke bai ke jongi ngiladep ban rakhe ya kejing jai lenti ke banyo pusan snem kum gejala ke jongi gejala Meghalaya ngidang dep ban rakhe ya gejing dap san posnem ke Golden Jubilee jong gejala Meghalaya bat ha gejing yai lenti jong ki seng ki paper ngijulap bagi jusem bagane ke de kapor ka bakmen kapor ka bagi celebrate ban ye kendu ban kenmau ya kan ye gejing yai lenti All Meghalaya Karbi Association ka bangi khot lengkot ka amka kade ka association ka balaya lengba shibun ki jing habang yo bania shongkai bat ki nong yalam ki jong ka amka hagi por ki baladep ban yo sngo ban sngap ya ki jing yai lenti ke jong phi kamlong ka basuk ki dan ki khep ki ba
Ya kedua ia gijing ka penduk mensim ru ikinong yalam. Bakumnon le kumnon penyat. Ya kan keseng. Tandai ke besau kemen galong baginong yalam gi jong phina du gi bamen swah du gi bamen taru. Pilong gi briu gi batristom gi briu gi biateli gi bialong kawe ban pentikena. Bagane ka asosian kan ne na ka benta gi jing mentoy na ka benta ban tek song. Ya ki perlok karbi gi bi gi jungi ki badan hapo jong ini gi jelah. Ngimla aban kelet ya jing no senyang jong wei ni giri orang ba jong ka temri boy ba jela ka jongi mahe doktor Didi Lapang ubade UMLA barim jong ni ka konsumsi ka jongi ubadon ka benta sibun ban aimen sim ban betin lenti ban yarap ya ginong yalam hagitu ki snem tadu kesenam kat kendai spa anyo pusan mo kat arterik April ya ka belaseng da gawe ke kerteng untuk kepon dihadin kelawan ke kerteng yo ka amka bad ha gijing ya lenti ngi sutu kidon sibon gijing gi bakum kita deune urang ba ha gijing senran lang kiri urang ba ha ketu kepor ya ka pipin sependon burom ya ginong seng ya ki office berar ki berim hagane kesengi journey that in 1985 these same leaders they thought of extending into a larger area because the Karbis are still spread all over Meghalaya. Some of the Karbis are there in East Jaintia Hill district, West Jaintia Hill district, and some in Shillong. And most of them are still settled in the Bhoi district. So with that idea, on the 5 March 1985, the association called All Meghalaya Karbi Association has been formed. And from there, it could continue from the association that has been formed in 12 April 1975 till today. It has attained 50 years of its existence as the association. So, with heartfelt gratitude to all our esteemed leaders, especially Dr. Didi Lapang, because of his idea that we are here today, what we are doing. And now, at this time, most of the time also, the MLA of Nompo constituency has been shouldering for organizing, for promoting this association. Till today, we have got in our midst Sir Meral Bonsim, who is our guide, our mentor, our leader, and our MLA. For the 1 year long now, we were planning for this day, and today all our thoughts, our plan has come true. So we are celebrating this Golden Jubilee today with a joyful hearts and a gratitude to all and one who has, by one way or the other, a part in this celebration of the Golden Jubilee of the Meghalaya Karbi Association.